Silvesia. მოგესალმებით სრულიად პოლონეთს. Welcome my second homeland, Poland. We remember Auschwitz, and it's painful. შენთან მინდა და აი დუნია, აი მზედა, აი მთვარე მოიამეღამ გადამოიჩემსას, გეიხარე და გამბახარე, შენთან მინდა და აი დუნია, აი მზედა, აი მთვარე მოიამეღამ გადამოიჩემსას, გეიხარე და გამბახარე. Polska, are you interested in our literature? So welcome to Georgia. We are ready to show you our beautiful country. Amodena dinare, rogor gadmoiare, sheni nakhwa min doda, agar David mirare. Daberos sitsotskhlis sio momaკვდავარე მარესა გაუათასდეს სიცოცხლე საზემზესა და მთვარესა უხვათას ზღვნიდან წყალობას ამ ჩვენს დაჩაგრულ მხარესა ჩვენც სხვერპლი ძალმომრეობის წრემს აღარ უღრიდეთ მწარესა ჩიტების ტკბილი გალობა ისმოდეს ყველა მხარესა Amodena dinare, rogor gadmoiare, sheni nakhwa min doda, agar David mirare. Welcome to Georgia. Cześć! Cześć, jesteśmy polskimi studentami, którzy przyjechali z różnych miast w Polsce do Gruzji na kilka dni, żeby zapoznać się z kulturą i smakami Gruzji. No? Ja bardzo sobie cenię Gruzję za otwartych mieszkańców, za pyszne jedzenie, za to, że na każdym kroku jakaś przygoda czeka człowieka. Ogólnie ten kraj jest po prostu wspaniały i chciałbym się tutaj być cały czas. No ja przyjechałem tutaj pierwszy raz i naprawdę bardzo mi się to podoba. W ogóle inny jakby klimat, krajobraz, piękny. Wszędzie są góry, aż no inne powietrze. W ogóle bardzo, bardzo tutaj jest pięknie. Jestem mile zaskoczony, tak jak kolega powiedział, kulturą. W ogóle ludzie, którzy są bardzo, bardzo przyjaźni i za wszelką cenę chcą jakby nam pomóc i no naprawdę to jest bardzo miłe z ich strony. Na pewno postaram się jeszcze tu wrócić i wszystkich będę zachęcał. A mi najbardziej się podobali szaleni kierowcy na drogach. Po prostu nigdy nie spotkałam tak przyjaźnie nastawionych, ale zarazem zwariowanych ludzi. I dziękujemy. Pozdrowienia z Polski. Zapraszamy! Pozdrawiam, bardzo tęsknim Michalkowicem, Siemianowicem, Szczelnik Park, Mosin, OHP. Polska Gruzja, biała-czerwona.
ჩა